Yeah, I'm live. Yep. Okay, John is gonna be here. After second year, I got a call over the Hulana through Gujirani, Copa, Musica, Pablo Hari, Terrakai, Akuma Veinu, Akarmati, Koi. Just wait. David Rakai. Oh, say now, ma. Please. Yes. Cameraman, I can use the Okay, ganito mga One is always Bakalale, you bring Rachubate, could see Bakalala,
Ayu firra nabala makaisa wuzi sabra kayye Dr. Shetu fi Dr. Hussein galato fanda isan kana halin khaismo taytun no kayse kira hanga ya ne wal namni ismu farkama jira ka garutti heddu galatoma ya misafi magalati kota na kaysatti abdidan nama heddu ni arkan jenne isi yamne nu wark nu dufu kaysa nu heddu galatoma akkarumatti community adda addaa keessaayis namni nu keessa jira kan warra kabajaa qabnuuf nu bira jiraachuu isaaniitiif hedduu kabajna. For those of you who are not in the Oromo community but from another community, we recognize you and we respect you for being part of us. And don't be scared like the others. We're friendly and we love you and we respect you for being here. Demayo Jamal Ayallo from Eritrea, Abdul Ayallo from Islamic community, from Gurage community, let's say, right? Mangistu Ayallo, Seleshi, my friend, Seleshi Ayallo, Seleshi, Mangistu, the region is able to work on Ethiopian community, one of the leading guy. Seleshi, Hulumno. በደሙ ኤርትራ በደሙ አማራ ነው በማንነቱ ግን ኦሮሞ ትግራይ አማራ ነው so he is a humanitarian man communityውን ገጭ ለመንገር አልችልም he is one of us እንደገና ከሶማሊ ኮሚኒቲ ሐኪም my boss in Somalia ሀርጌሳ ውስጥ አብረን ነበር እንደው በር ላይ የቆምን እርዳታ ስጡን እያለን የሪፉጂ ካምፕ ስንጠይቅ እሱ በመኪና ነበር የሚያልፈኝ ሐኪም እያለ ከመለብ ነው I know all of them already. Ibrahim Benishangul is here. Benishangul Ibrahim. ሌሎቹም ሶማሌ from another Somali community Barut, brother Barut is here. A friend of President Barut, if I don't get it, he's here. So we are very, very happy to see you here, and we're very glad and we have respect for you. Thank you very much. Galatoma, saganta tenyatti foguna fakka garutti isin baga nu galatotani jechuun nufi sakanarratti warqamtani galatoma isin jecha maqaa keessaniin obboleessa keenya Jawhar arra ijaanar koo keenyaaf gammachuulee qabaannu. Okay, Ajecha looking by Hida Silara Galinja Devi Laganyata Yerina Lupusan Kaisa Dore Asitino Coach Akamugino Bakarupi Goja Amakati Sagantati Mulamakamnuti, Silamu Akasero Muti, a Bajar Kamna, a Binitijar Kamnuni, Namoni, a Baha Kamnu, Kabat, Adam. Okay, that's fine. What? Bahota, Start Faisal is, you know, Fangari, Yeroga, you know, Dufani. That's why I want to. At least as one more. Can you hear that? Sheikh Faisal, you know, Arkane, Yero Gari, Resisra to Lember Banu, Kamuvande. Okay, Arkane, so Sadeno. Okay, in there, right? Sheikh Faisal in there, is in Sadeno Mankuri, do I want to go to Gari? Okay, I do. Durabona in the Santiago.
Okay. Boru wat fayyadi wat yadi wat Umati biti aibi hedumani samenya kabu asmartin dia dati dua bisa sankara jaarsa guddaate mukara amantiitiin akkasitti wali qabsiisee okay boru nujal kabiga hangafa ada baga nagayani hulatana wal garre namiji horarke naga wal fude hawage dulle golarge ture arla wala garre nemi garo nargile la wala barata tana wana rannu gay wagu gutto galate fanda wandu bitiyan ille chufu wakina magargare nugul baye ak mergnu henno wagu gafanna tana nami chufa bagna gay andu tani bagna gay wal garre tana fesumal le bisa wana gay andu fanif isari injenna amin galanni waaqayyoof haa ga'u waaqayyoo galanni haa ga'uu fi ani waaqa galateeffachuu dhufe waan bira dubbachuuf miti kadhanna taanan kanaan dur kadhanne waaqa kadhanna nuu deebise akkasuma miti legislaatiivii qorraa 50 keessa ijoollee وأكل كيف تشرف ورجيب ما في الدنيا سير ومن جرت وهك أيون دي بس لم تنشأ ور أرومجر أن تجرا تري سينك مليون أيوني ورمون فلسين أولم ته ساقة قطة واس كلني واقع يفتاوتي واقع يون سينا ورمون قطة تني أول كي سباس كيف تجرو هيفي كمان مجدك نم قويا فرتما لغر قويا فرتما ما تما قاندلن تربان كرسا قال سديتا سدومرت تربان سدي مالي تيميت bahena bakala garba kasmubule hamza borana salatu siratani baye barbada garaken hunduma kes jirani rukun alkana furtama guya furtama oromof jedani tini garasani hidan kasimiti waaqayyo galate fadame waaqayyo galate fadda harku fura wa galate fadda dimni sani tifimiti garasani fimiti carra hoji tifimiti oromof jedani halkana furtama guya furtama yosan golgolani akas dabatan sun man keessat kadhacha walit marsa qabnuuni kadhata turre hin baani nu jedhe waaqayyoon baasee nu agarsiise kanaaf waaqayyo galateeffadha galanni waaqayyo man baay'adha wanni san hojjetan isanii dura adeemtuti wanni san nyaatan san yaasifaawuti wanni san dhuddan san dheebuu habaasuti wal argadha wal barbaada jedha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin akka amantii kiyyaatti. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي نهد ميس الدمنا خير نخنا خبر خان وفتالس يا ربي ميلا إجوان تكار
qalbii waan takka yaadaan nu taasise yaa irra deemee booddee keenya tolche dura keenyallee yaa rabbi nu tolche mirga keenya yaa rabbi kanuuf tahe waan nuun taane hunda yaa rabbi nurraa qabe akkasi gartee waliqqaawama irraa waliqqaawama khayriyaa waliqqaawama jijjiirama gartee duuba gartee jijjiirama guddaa yaa rabbi nu taasise obboleessa keenyallee gartee Muhammad waan isin feetu rabbi haa argachiisu irraa qabu waan waaqa kanaa eessaa jala waan ni guddaadha waan inni ibsa nama baratti ceesisu keessa hayyuu kakaasu beekaa kakaasu jabaan sani mootiin keenya sani galanni waaqaaf haa ta'u jedha jabaan isarraa dhufe beekaan isarraa qabate abadan kufan daa'imti tiyya takka kun achi teettee jirti yeroo maraa yoo jilbiiffan jawaariin maqaa isaa baqqalee maqaa isaa hanzaa maqaa isaa jilbiiffattee galgalamu jawaar beektu hamzaan beektu ammoo waan dhalate hin beekti jechuudha. Kan inni kaase jaalala daa'imman biratti uume guddaan boo'ee ammallee waan jaalala kan keessarraa fudhate jireenya kan kee keessa eeddoon waaqaa si wajjin haa jiraatu karaa deemtutti kan hidhame si afoo haa kaasu dhakaa maaf hin jiru manguddoota keenya galatooma namni nama gargaaru illee jiru ilmaaf godhannaa Paisu What did I can Good. if you want second would be followed Johar
just to when Presidentii eegasiin booda haasawaa nama biraatootiin Presidentiin Gamtaa Oromoo Manitoobaa Obbo Muzayyini haasawaa